amatheke nakhazona police station vela amajistrine amaphoyisa awalamuli Hey, ingwenya lesgroup ngeke kuthiwa noLiyani ubecabanga ukuthi uAsha Raymond ikati lokugcina yebo mfethu kuyahlanya lokho yani iyakenqeza ngempela lo mzala lo akodwa uhlanya ngawe emabrigade uyagcwala ngawe mfethu manje sibumfethu awukahle mfethu awuchathazele phela lo muthi wakho mfethu umuthi wani manje umuthi wentombi mfethu nathi siyawufuna nje azi nina nesikhathi sokudlala lena yazi vele la mfethu mina ngiyivictim kahle hle imini ivictim lo muntu locishwa imosha yonke irelationship yami mfethu wena sibuye ngabe uyavuma mfethu ukuthi ubanjiwe nje bonke otsotsi benza njengawe hayi suka kodwa yabo mfethu impilo yakho sibuye mfethu dinga ubhazabhaza we-big screen yazi popcorn nesikholana phela impilo yakho imovie mfethu oyedwa ngalana mfethu ufake ipinville uthi umithe ngamithi wamunye ngalana mfethu uyakulandela gijimisa open af diyele dagen nach kodwa usamile njengothi lo mkhonto bro hayi yabo wena kulonyaka